Al conmemorar los 101 años de parroquialización de Puerto Napo, el grupo de danza Huaysa Kausai de Fucona, con la fuerza de la naturaleza, presenta con amor a la cultura ancestral de nuestros pueblos y nacionalidades, representando por el licenciado Héctor León, presidente de Fucona, y la señora Karina Tanguila. Ella es la coordinadora de danza. Recibamos con fuerte aplauso al grupo de danza de Fucona, Huayra Kausai. Wairayaku ayllu llaqtamanta Kallari pacha takikunata ñawpaqma yalichinchi kankuna wawqi Alberto Calapucha Napu markamanta Waysaya kurupishami kushi kushi kawsangini Waysaya kurupishami kushi kushi kawsangini Waysaya kurupishami aichaya yastokungimi Waysaya kurupishami aichaya yastokungimi Waysaya kurupipiga machakwi batmanakani Waysaya kurupipiga machakwi batmanakani Waysaya kurupishami kushi kushi kausangini Waysaya kurupishami kushi kushi kausangini Kurupishami kushi kushi kausangini Waysaya kurupishami kushi kushi kausangini Waysaya kurupishami aichaya yastokungini Waysaya kurupishami aichaya yastokungini